Velika stvar za Veternik i ne samo za Veternik, nego je deo Novog naselja. 274 dece je upisano u ovaj objekat, u 12 grupa. Za ovu deceniju mi smo izgradili 5 novih obdaništa i 11 obdaništa smo proširili. I time pokazali da znamo kako da proširimo kapacitete za prijem nove dece, za veći broj dece. Čeka nas svakako da gledamo, a povećamo standard zaposlenih u radu starateljstvu, da vaspitačice i ne samo vaspitačice imaju veće plate.